Day one jadi vloggers. Well, hari ni saya berada di Renozon. Kita nak sebut nama hotel ni, Renozon Hotel Kuala Lumpur. Kita ada event TikTok Ramadan for SMB. Saya dah ambil pass, dah dapat pass. Okay, and then dah ada goodie bags. Saya sebenarnya tengah pusing-pusing juga ni cari muka-muka yang familiar, sahabat-sahabat yang mungkin saya kenal. Tengah cari. Mesti ada punya ni, mesti ada. Liza, apa khabar? Baik, hai bang. Apa-apa cari toilet dulu. Saya terbawa beg laptop lah. Saya rasa tak perlu bawa pun laptop. Macam tak style lah bawa laptop. Beg laptop ni nampak macam budak sekolah. Outfit saya hari ni macam budak college lah. Mana aku nak duduk ni? Cek member. Now, ladies and gentlemen, the ballroom is now open. Korang ni memang budak kelas belakang lah. Apa punya lah nak cari kat depan, korang duduk belakang. Budak kelas belakang selalu pandai. When I say Ramadan, you're gonna reply with TikTok. Ramadan. We power success for you guys during Ramadan. Expects discounts. How do you protect your profit margin? The products that it was hyped up during. Hey Sela, alright. Say hi, hello. My lunch friend. This is our MC. TikTok agency. Alamak, ada kat sini juga. Kadang kita orang pun alamak bos. Ready, ciao? Oh, Good. this is okay. Okay, why us? They have they have 4 marketing accounts plus 1 official. Understand how your videos are. Supaya sekarang ni Okay, selesai sudah event bersama dengan TikTok Ramadan for SMB. Begitulah saya punya vlog. So sekarang saya lepak mamak. Tapi itulah, saya macam nak explain apa yang saya boleh dapat masa event tadi. Tapi saya tak nak explain. Jadi sekian saja saya punya vlog. Tak pandai jadi vloggers.